nyira kendaraan nang tanggane le. Wis opo? Lho yo tangga. Lor kono ku lho. Mas apa? Mas. Danu. Heeh. Nggih, Mas becak. Terno mae becak. Ya ini. Sesuk. Ya ini lah. Sila nonton sini. Kendaraan ya, Mak? Heeh. Kendaraan kok ngomong ada ngomong. Mak, kilo. Ya Allah, Mas. Opo kuwi? Jadi kok kendaraan. Kok sama gede mae becak. Terne mae becak lho konoan. Ya gelem nyuruh mae. Eling masuk kendaraannya sak api-api kendaraan bakal yo bakal kereta Jawa mak orang enak iki. Api-api motor. Yo, mae padahal lagi lah becak. Masa mae metu pane konoan. Tapi kan nyipur dua ya. Opo apa? Motor iki tadi deh. Heeh. Luwe. Opo yo opo? Ye ngangkut sampah. Oh, mae resek. Iya. Kita tidak motor ya.